أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد haray musidɓe julɓe tedduɓe mi salmini on salminago islam. haray inchallah hande ka kikiɗe ɗo iɗen wondi e docteur meɗen docteur Mouhammad Diam Barry hafisahullahu taala. haray nomi andintina docteur Mouhammad Diam ko janggoɓe ɗo e Madinatul Munawwar. haray ɓe wooda e yewtere ko ɓe waɗani en ɗo inchallah ko raɓɓiɗi ko yowodiri e nawnare ɓerɗe par ce que hiɗon andi neɗɗo ko ɓerde nde woni fi makko. si ɓerde nden moƴƴi haray o moƴƴi, si ɓerde nden boni haray o boni. ɗum noon haray hiɗen wiya docteur on falyatafaddal mashkouran majura. haray docteur bisimillah. alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'da nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi ddin. haray naam miɗo jarna cheikh ahmad ba belgique e dow oɗo ɗe liga. haray wona ɓe jantori noon ɗen yewta seeɗa e ko yowodiri e amradul qulub, ɗum woni nawnaje ɗeɗo ɗen ɓerɗe. tawde ɓernde nden ko hunde hittude e ɓandu bano adama, kono noon kadi ɓernde nden ko hunde hittude ka diine islam. tawde alqalbu huwa mahallu nadari rabbi tabaraka wa taala wa mustawdau imani wa tawhid. aray ɓernde nden woni ka Allah subhanahu wa taala darata, kono noon kadi ɓernde nden ko nokkure, ko magasin, ko nokkure ka tawata tawhid on hino wonata e gomɗinal ngal. si tawi nden ɗon nden nde moƴƴi haray tere heddiɗen fof moƴƴay, si tawi nde boni tere heddiɗen fof bonay. wona nelaɗo men sallallah alih w sallam makirani en noon e hadith selluɗo mo Bukhari e Muslim filli, wonde no ka ɓandu bano adama huyre wotere, si tawi nden ɗon moƴƴi ɓernde nden tere ɗen fof moƴƴay. si tawi nden huyre ɗon nde boni tere ɗen fof majje ɗe bonay. ɓe maaki ko ɗum woni ɓernde nden. hadith on ko muttafaqun aleyh. wona noon kadi ɓe maaki e hadith goo mo Muslim filli, wonde inna allaha la yanduru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanduru ila qulubikum wa amalikum. wonde Allah subhanahu wa taala ala ndarude mbadiji meɗen, wona ɗum kanko taguɗo woni o darde, o ala darde kañum kadi ɓalli men ɗin. oɗo ko danejo, oɗo ko ɓalejo, na ɗum wonto, o no janɗi, o no hori, ɗum ɗon ala ton ɗen. ko kanko Allah woni ko woni darude ko ɓerɗe ɗen kañum kadi e golleli ɗin, ko ɗum ɗo kanko taguɗo woni o darde. aray ko ɓerɗe ɗen taw kanko o darata. nde wonno golle ɗen, hay si tawi golle ɗen ɗe hawri e ko yamira ko sharia, kono si tawi na fi Allah waɗira, haray ɗen ɗon golle ɗe wonata golle moƴƴe. tawi tigui on jaka golle ɗe yo ɗe woni moƴƴe, ko be ɓernde nden nde moƴƴa, ko be anniye on o moƴƴa. haray si tawi nden ɗon ɗen ɓernde nde nawni, haray ɗum ɗon noona saabu golleli neɗɗo on ɗi lo'a, golleli neɗɗo on ɗi bona, tawa on tigui nafitorta ko woni ko gollude. haray noon ko wiyete kon nawnare ɗeɗo ɗen ɓerɗe ko nuna subha, ko nawnare hara ko jiɓaye e sikkitare, wa maradu shahawatin wa gayi, e nawnare shahawu kañum e bewre. haray ko ɗiɗo noneji ɗiɗi won ton ɗen. none ara noon ɓuuri e hulɓinade nawnare sikkitare e nawnare jiɓaye. haray ɗum ɗo ɗen ko hunde hulɓinide wonande ɓernde nden nde wonno waray ɓernde nden wona wonir noon nafiqiɓen tawde kamɓe hiɓe sikkiti e ko Allah e nelaɗon yewta kon, hiɓe mari jiɓaye e ɗum ɗon ɗen. ɗum addi ha tawi ɓerɗe maɓɓe ɗen ɗe maayi. Allah subhanahu wa taala yewti en ka Qur'an, wonde wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bi mu'minin. wono yimɓe ɓen ɓe tata hino wi'a gomɗini Allah, ɓe gomɗini ñalade sakkitorde, kono tawa ɓe wonali gomɗinɓe fi hen ɗum. tawde
kamɓe wi'ede malaika no takko maɓɓe ɓe hoolaki ɗum wonde ɓen no windude golleeli wi'ede Allah no suti ɓe e golleeli maɓɓe togosu e janu himo nande koɓe wowlata himo suti koɓe gollata kamɓe tawa ɗum no marani ɓe jiɓaye yani piiji ɗi Allah subhanahu wa taala yewta ɓe ɗin tawa hara ɓe hoolaki ɗum ɗon fi dargal ta ɓe hoolaki ɓe waɗ ɗum fof e hunde sama kalare yukhadi'una Allah walladhina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun ɓe inna ɓe janfora ɗum ɗon ɗen Allah e gomɗinɓe Allah ɓen ɓay ɓe wiiri wonde ɓe naati ka dina ta koye hoore tana e hoore tana e hoore goonga koye hoore fenande ɓe sikka noon ɓe janfota Allah anda goɗɗo wata janfade Allah kono noon ɓe janfora ɗum gomɗinɓe ɓe faminkino ko kamɓe julɓe wondi ta koye hoore fenande Allah subhanahu wa ta'ala rutti e hoore maɓɓe o wi ma yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun ɓe janfaki so wona wonkiji maɓɓe so a andude noon wonde ko wonkiji maɓɓe ɓe janfi haka o yewti hen ɗon fi qulubihim maradun fazadahum llahu maradan walahum adabun alimun bima kanu yakdibun donc ka ɓerɗe maɓɓe nawnare Allah ɓeydani ɓe nawnare ɗum nawnare nde ɗon ko nawnare sikkitare nawnare jiɓaye nawnare nafiqiyagal wo Allah ɓeydani ɓe kañum kadi nawnare ɓay tawi ko ɗum ɗo ɓe suɓani hoore maɓɓe wo noon no wodani ɓe lette musuɗe fi hen joddi ko tawi kon ɓe laatike ɓe fena tawi nde ɗo nawnare ɓuuri bonde e nawnaji ɗe fof ɓay ɗum waɗay golle neɗɗo gollel neɗɗo ɗin fof majji perdeta Allah faalaka on tigui o wonoya luttay ɗo ka yite ñande dangal yo Allah dandu en ɗum nawnare ɗimmere nden ko ɗum woni maradu shahawa nawnare shahawu nawnare faale yani wonki kin tawa hino ko Allah faala kon kono e hino ɗo faale wonki kin on ɗon ɗen o sikkitaki ko Allah enela ɗon yewta kon o himo jaɓi ko Allah harmini ko himo jaɓi ko Allah dagini kon ko woni noon sa e go faale wonki kin aray foolamo waɗa ko Allah harmini ɗo tawa e ɗen nawnaje ɗe andi nawnaje tawaɗe ɓurɗe hulɓinade ko wiyete kon mawnintinare ko wiyete kon gaygu e konnagu ko wiyete kon nawnare yiɗugol zeno yiɗugol aduna ɗen andi ka suratul ahzab ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ɗon ɗen mo yewta fi rewɓe nelaɗo ɓen ha hewti rewɓe tagorde ha dargal daro immorde ka julɓe wala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi maradun wota ɓe yankino e konngol kamɓe rewɓen ha sakko tañƴino on mo woni ka ɓernde muɗum nawnare fi zeno wonde ene so ɗaɓɓiri oɗo bone zeno o heɓay tawi jaka zeno ngon ko nawnare wonay nde ɓernde ɗum addata ha neɗɗo on tawa waɗay on ɗon nde bone tawde si tawi hara neɗɗo on nawnare ala ka ɓernde makko a taway o miijanta ko ɗum ɗon ɗen e ɓiɗɗo goɗɗo goo wona fi ɓeygu goɗɗo goo wona fi nene goɗɗo goo wona fi jaja goɗɗo goo wona woniri kanko yiɗa ɗum tawa ɗum ɗon e bandirawo makko wona e ɓiɗɗo makko wona e jaja makko wona e yumma makko kono si tawi nawnare nde woni ka ɓernde ko ɗum ɗon addata ha neɗɗon tawa miijoto sifa on ɗon ɗen bone ha tawa o immoto fi ɗaɓɓugol on ɗon bone ha o finança jawdi makko o yaha yani o yoɓa jawdi makko fi heɓugol on ɗon ɗen bone tawi ɗum ɗon ko nawnare bonde nawnare hulɓinide haray kono noon no tawa e nawnaje ɗe tawata ɗen hino tampina neɗɗo on ko wiyete kon nawnare gañanadi nawnare gañanadi ɗum ɗo hiɗen andi ɗum kadi si neɗɗo heeɓi ɗum ɗo haray oɗo ɗen o yiɗa yi'ugol goɗɗo goo hino welti o yiɗa yi'ugol goɗɗo goo hino welti tentiniɓe tata ɓen hino e niveau makko si o yii on ɗon hino ɓuramo a taway ɗum ɗon hino satta e makko ɗum ɗon o heɓay ngaygu e telemma on ɗon ɗen ha tawa ɗum ɗon hino bonnude golleli makko ɗin sunna golleli makko ɗin wona carmal wona yiite sunnirta noon ɗen carmalle wona nelaɗo men salah sallam yewtiri ɗum noon e hadise maɓɓe selluɗo haray ko ɗum waɗi neɗɗo on koyo wakkilo laɓɓina ɓernde mum nden e boneji ɗin ɗi fof majji foti ɗum ɗon ɗen ko nawnare naafiqaku e shirku nawnare zeno nawnare yiɗugol ɗanɗo gurna aduna ha tawa hi neɗɗo ukkoto e boneji ɗin ɓay a neɗɗo on haɗaka ɗaɓɓugol gurdan aduna ɗan wona dagor noon kono si tawi ɓernde nden nawni ha tawi joni on tigui ukkoto e ko boni kon haray ɗum ɗo ɗe woni nawnare bonnayde ɓernde nden ɗulle eɗen andi ka dargal Allah subhanahu wa ta'ala ko wi en ko yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata allaha bi qalbin salim ñande nafata jawdi nafata ɓiɗɗo ka Allah ɗoni ñande dargal nafata jawdi nafata ɓiɗɗo si wona on arduɗo e ɓernde hisude
ta ɓernde nden hino hisi e naafigaako, inde hisi e keferago, inde hisi e shirque, inde hisi e ko wiyete kon zeno e yiɗugol zeno, yiɗugol beere, yiɗugol ta hinde hisi e gañanandi, hinde hisi e yani ko kala boneji ɗin, inde hisi e konnago. Ta neɗɗo on no laɓɓini ɓernde nden no waɗi toon hen ɗum, saabu so tawi hara neɗɗo on hisinide boneji ɗin, haray mo hanide laɓɓinirde hen ɗum gomɗingol Allah, yiɗugol Allah e nelaɗo makko on. ɓay ala ko neɗɗo laɓɓinirta ɓernde mum nden ɓuuri alqur'ana nde Allah subahanahu wa taala jippini nden e meɗen, ɓuuri iwtirgol e ɓawo nelaɗo on sallallahu alayhi wa sallam, yiɗa nelaɗo on, jokka ɓe, teddina ɓe. on tigi mara ko laɓɓinira ɓernde mum nde ɓurɗum ɗon. ɓay ɗen andi no toon nawnaje go wara ko nawnaje ɓalli, ɗum ɗon ko docteur ɓe ñawdata ɗum ɗon ɗen, ma mocca ɓe ko nanta so ñawdire keɓe, ma piqure, ma comprimé ko nanta so ɗum. Amma nawnare ɓernde nden ɗum ɗo ɗen ko qur'an on woni ko ɗum ɗo ɗen ñawdirte on. Allah subahanahu wa taala wiren noon: wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaun wa rahmatun lil muminin. wo kanko Allah mo jippina ka immorde alqur'ana, konko tawata ko lekki, ta konko tawata ko lekki wonande ɓerɗe ɗen. ɓay aya goo ɓangguine ɗum ɗon ɗen: wa shifaun lima fi sudur. ɗum woni ko lekki wonande konko woni ka ɓerɗe, wo e yurmede wonande hemɓe, wonande gomɗin ɓe, saabu ko men noon e naftorta. ko si tawi neɗɗon o jangi alqur'ana, ma o nani alqur'ana o hino jangue, o jaɓi ko alqur'ana o wi kon, on laɓɓini ɓernde makko nden, o laɓɓiniride alqur'ana, haray oɗo ɗen neɗɗo o woni neɗɗo moƴƴo, neɗɗo yiɗaɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala, sabu o yiɗi Allah, o gomɗini Allah, o tabintinani Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah tabintinani ko hoore muɗum, immorde inɗe makko e sifaji makko, immorde golleli makko. kono noon o rewi taguɗo on kadi ɓay dewal ngal ko Allah tu wodani, dagota ko de goɗɗo rewa goɗɗum ngo ko hina Allah. haray ɗum ɗo ɗen holli wonde neɗɗo on o moƴƴini ɓernde makko nen, ta kadi mo yiɗi nelaɗon sa sallama, imo iwtiri ɓawo nelaɗon e golleli makko ɗin. haray ɗum ɗo ɗen on tigui woni neɗɗo suɓaɗo, neɗɗo yiɗaɗo ko Allah yo Allah waɗen yimɓe yiɗaɓe suɓaɓe, ɓe tawata hino golla rewgol Allah, hino laɓɓina ɓerɗe men ɗen, saabu ɓerɗe ɗen ko hunde ko hittuɗe ka nder islam. moƴƴugol ɓerɗe ɗen no tawa e moƴƴugol tere ɗen. si tere ɗen e ɓerɗe moƴƴi, haray gollel ɗi moƴƴi. wa sallallahu ala nabiyina muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.